gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ngay, tataba daw. Kasalamat na iduyok ti matayo, itikit-kitangin niya. Ay na, nagpipintas da gayam, ti babalasang da dito'y kwaraw. Damo yung gayam ti umay ditay. Na, kurso na daksamo da may sa balasang Anya? Kitaan, permiti isam na mangkikita mo kanyak. Ha? Unag paiso, tataba daw. Enteng, ada ka mo't gayam. Una ta adak ditoy. Ay kunak no sikatin ang itulod itinatang dapari ba dong? Ni kwarog ti nang itulod. Busy kami ngamin ijay barangay hall. Ay, isupay atang danam manan ni kwarog. Isa na balit ni Badungton ti mangtangdan. Arkilaan da mo ni kwarog. Ay, kat manukumangay ti arkilana itilugan mo. Nababalaan ta ijay ilay ti napananda. Ay, naimbag pa'y dapari ba dong? Tanagagat da nga agmula-mula itinateng. Anyat serbit bangkag dano di damulaan. Apay nga itakala ang asimbang pait ba daw? Di magas kami pa ngamin kanikwaraw, ijay bar apapapanan may. Anya? Tinakadimanan ko silapan. Iunay ka na ya. Imbes nga agawid kayaw, dumagas kayo pa'y lang ijay. Maminsan lang. Di maminsan, mabalain ang maulit tupay ba daw? Ay kitsika tasika ti mangibagbaga iti kasta. Angam no siya, saan tuyang. Nawadwad sa mati naglakwan nyo itinateng paray. Ay, adamo basit aparay. Anyang ti aramidem iti naglakwan nyo. Kan anya ti aramidem ita. Ay ki agmulak tumanan aparay. ay talaga agib magat ka Ay talaga amat aparay. Iti kasta, dakdakkel tumanayin ti makwarta. Ay, kasta ati very good. Arkila tumanan tilugan nyo paray. Ay, no problem. Basta sika. Ay, agyaman nakpari Inisi mandalang, ipapanan na kurso na dada. Ada siguro gapo na ang inisuman da. Anya ngay kuma. Ay mabalin, nagugwapo iti panagkita di balasang kenkwa ng musika. Anay ikaw? Adayumot Ikaw, anya kumati ang mumngay. Di ko nayo kitay. Amuda nga na naglako ni tata badong itinatang. Anya? Lalagayam tinagan mo, ading anapintas. Wen, anyamat nga itinagal niyo. Ay, kwa. Siyak ni Salvador. Ngam badong kunamlatan adan. Kasta ka di, anyam nasaysaya at no awagan kayo itiban. Ha? Anya? Si Kamit Lala. Kasla ado ti kwartayo Aywan gayam. Anya nga iti order niyo. Ay, kwa. Kas iti sigod nga order ka, Lala. Okay, mabiit lang. My bad. Anya? Ay, Nakainom kan sa napnapanam. Napanagimatang iti similya, tinatang iti ilay. Anya? Ilawlawak man ita ti pagmulak iti tinatang. Barang matumpungan ta, tinangina presyaw, kat bumaknang ta tuyang. Apay anaginom ka. Ay, kwa, di magasak pa yung amin ni Jayan ni... Ayan ni... Kwa. Anya kwa? Itayan ti may sagayam kaw. Inawis na, kat naginom kamay. Ay kasta ka day. Nalawa ita ka no, timinulaan nyo itinatang marituyang. Ay wen marikwanan. Naimbag kayo pa ita, nagagat kayo kan ikaba daw. Anusan amaray, day tamo nga minti mabalin a pagbiagan.
Wala, maray. Bareng makagatang kami mutin iti bukod mi alugan. Ay, mabalinday ta. Tanagagat kayo, ngagmula. Sapay ko mga raw takas ta, maray. Inda, inimit pa rin ba daw ti ilugan ni Kwaraw? Ay, wan, kapitan. Napansinundo itay ni Kwarog ta, mapandakano ijay bar. Anya? Imbal aldawan mapanda iti bar? No adan samot kano balasang ijay. Isaw ti papananda. Kadwa na ni Kwaraw, mapanagaram iti balasang, kasjay. Jakamaw. Nimod kano ka ba dong ti kasla kurso na dati babae? Daan. Itay kayo pa yatalyaw. Kasano, kit talaga nagpintas na dya balasang, Kwaraw. Numuna ta alisto kayo mata. Kaslawan na sa yaw. Shh! Tagtagariya. Ang mga numanggag na ka. Uray man, pudnumait nga da asawa yaw. Nakita na kong nilala. Inisuman na kaon. Ha? Haguray, tama panak itayan na, Kwaraw. Naa. Ni pare ba dong nga Kwaraw? Diyan mo ang kail. You don't know kut napan kayo iti bar? Nagkuyog da siguro ang iti chicks na. Chicks, ay. Saan man atila pangipanamit ka ni pare ba dong, Kwaraw? Imbagak mo't nga da asawa na. Ang musang katalyaw pa ilang ti balasang. Aya. Tagaray, kung namot kanyak ni tata ba daw? Amom lala, manipod damo ka makita. Kit na inlaban to'y pusok king ka. Kasla akmat kan kaban. Ha? Aya! Wan, mamati ka kanya, ban. Di mo damagay no adda asawa kun no awan? Saanan anaskan kanyak deta? Anya, Tinaskan kanyak kat naragsak na adwa, ban. malabayam. Agsubliak tumanan ditoy, lala. Anya? Hinton makakwarta iti dakal, umay kan tumanan awisain, lala. Sige, orayan ka, ban. Itaka lang manan asumang badaong. Apay aya, Di ka man pasyar. Umadanin ti apit manan dagiti nateng. ay wina niya. Kasla ka ano lang, daydi. Ita, dandan ni manay. Tinasayat, mapan mo kasarita ni Kapitan. Anya, Arkilaan tamanen at ilugan da. Ang mga nuad da makauna. ay wina niya. Paray, arkilag tuman man ang tilugan mo. Ay kituan na pare ba daw? Agyaman nakparya. Awan papanak ita iswa mabalin asya kon ti kadwam. Awan parikot iti dayta paray. Ibagam to, no kaanaw, ta isaganak ti ilugan. Ariglado paray. Nagapit gaya medda pari badong itinatengda. Uwin, iswa kinadwa, napan naglakaw. Manungay amin ti inawat ni pari badong akwartana. Saan pa mo abinayadan jay bayar ti natang? Ha? Ila ko da pa nga umuna, sakbay abayadan dati natang. Ay, kunaklakit din no inyawat da adagos ti bayad na. Uray ta, saan kamot makibingay iti kwartada? Nakasingira ka niti bayat tinatengkaw, lala. Ha? Ado ti kwartak ita. Ado nga agpay sa ti kwartan, ban. Awiseng ka ita arumwar, lala. Mapantag pasyal. Ay, sige. Kaya't ko na unay, may ban. Ipasyar ka man nga, agmalmalam, lala. Ay na, nagmayatan, my dear bal. Jahakon kabailan ti baghi, lala. Kunak nga no nairwam ka iti naingil nga ara. Hanya, Inom ka ngamin nga inom itay, akasla na irwam ka. ay na, ita lang nga si mamay, yan na inom ko nga arak, lala. Kanina
saan ngamin nga arak day jay, bad? Ay, tulungan na, Lala. Di ka agdanag. Kasaan ka abaybayan dito'y, bad? Ay, agyaman na, Lala. Anya ka di ang lugar na ito'y ayanta. Maamuam tumot lang inton mausawan ka, bad? Ay, kwaraw, tulungan na kuma. Sa pulin ta ni Lala. Ha? Apay, tataba daw. Ay na, iso ti atapag ang nangalay ti kwartak. Ay, saus. Anya kami tinapasama kaya? Binartek na ki Diyos daw. Ha? Nalipatak ti lubong kaw. Yay. Hindi agriingak. Awang mo ti kwartak karaman ni Lala. Yay. Ayan ti kwarta na singiram ijay syudad, ha? Ay, kwa. Awan to yan. Ngamin, kwa, nahuldabak. Di ka naglibak pay! Amaw badawng! Ha? Intarayan ti kiks mo ti kwartam! Salbag ka! Nye. Ayan tay dos por dos dito yan! Ay, isa na to yan. Ay, Ah! tumalaya ka! Ang subli ka dito'y badaw! Delikado kagaya man lukas na, tataba daw. Ay, dituyak man pala ang balay mo ita ko araw. Napanak kay Jay Bar. Kat imbagada nga imikata ni Jay ni Lala. Anya? San kanumit na sumsumrak iti trabaho na? Ay, ti salbag a babae. Ay, isa na mabalin na. Kanya nga iti ramiden niyaw. Pasapol ko na dyan, babae. No, masapulan dabay. Ay masigurado. Nilalatin na nga la iti kwartan, pare. Ay, uwin pare. Masiguradok na ita. Kapay ngay ngagpaiso, ta nagikat mo ten iti trabaho na ni Lala. Ay, pangasim man pare. Tulungan na kuma. Anya? Mapatay nak nituyan ka. Nusan ko may subli ti kwarta pare. Sige. Agpanunutak pa iti maitulong ko. Ay na, agyaman nak pare ah. Anto iti kwarta pare, inted mo lang ni Lala. Ha? Ay na, agyaman nak unay pare ah. Iso na lang ta dakurang na basit. Ay, isa na balin pare. Tinapatay, kit may sublek kanituyan ka. Naibalod mo ten ni Lala. Nasayaat mo't pare. Kinapuno na, saan la si kagam tinabiktima da jay Lala? Aya. No maminsan, agan-anad ka mo ngamin aparay. Ay, un pare. Talagang aramidag da ita. Nadidigra akaw. Mga no isum-isum man nakantuman ng tibalasang kahit mapanmuntuman talya-talyawan. Ay, saanin pare. Ah. Saanin na maulit. Nakaamiris akon, pare. Ay na, tatabadong! Saan ka ngaminin nga ag-chicks taaddan asawam? Anya nga'y tinapasamak na imbaglakit din ta na isubli ti kwarta. Nga misakbay na kaya't may mga nakablaawan da Delia Laventa, Roberto Laventa and family, dita Kinapyan, Suyo, Ilocos Sur. Tinagkablaaw ni Ma'am Divina Morales. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay amparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Iso ni Dragaw, tuyan. Numalagip mo pa eh. Ay saan? Dragaw, isaw ni tuyang nga asawa. Naimbag nga oras mo na natuyang. Kastamat kan ka, Dragaw. Umay ka na agbakasyaw, dito lugar tayaw, iti 5 bulan, tuyang. Anya? Wan. Ken siyempre,
Agsapulak iti mabalin ko apagmulaan. Iso ngay nayaba dito'y balay, te pakitak, ti bangbangkagin ta, tuyang. Ha? No kayat yo, sa kunti agabang iti bangkagyo, tamulak iti nateng. Ayun na. Kayat ko dayta, Dragaw. Anya dayjay, inteng. Drone samay. Wan. Kukwa dagiti kapulisan tayo dayta, ijay ilay. Anya. Agraraira man ang dagiti agmulmula iti maiparit a bulong iti bambantay. Adun ti matiltiliwan da nga agmulmula iti maiparit a bulong. Ay, una yun. Taipilit damot lata ti agmula iti maiparit a bulong. Hey, no matiliw da. Kaasi da. Ay, nadagsen samot ti maipataw adusa ti agmula kan aglako kadagita. Ay, wala. Sino di pasaray makita nga umay dito tersina yaw kagawad? Di ka no drago dayjay. Bisita da ka ba daw kan marituyang. Kabarbaro nga minarupa makitak dito lugar tayaw. Agyan ka no mat iti 5 a bulan dito lugar tayaw. Anya? Masiksikuran ka no nga mi di syudad ti Manila nga ayanda. Umay damot siguro lumang abay ti presko nga angin. Ken padasen da ka no mat ti aggarden iti nateng. Kabayatan nga dada dito nga agbakbakasyon. Exercise ka now. Awan siguro pagmulaan da jay syudad Ay na. Ay! Kompleto amin nga abasto tayo iti pangkusina ba daw? Kasanaw, kit adumot ti ginatgatang ni Dragaw. Much money mo't gayam da dya Dragaw. Ay, simpre mo ta. Umay nga rod agbakasyon. Manipod adda dito'y balay. Isu amin ti aggastos para kada tayaw. Rumbang lang Kaya't mo nga raw, adata timang pagaan. Ay sana. Mutlagayam. May sapay, nangina ti abang na iti bangkag ta. Ito'y kayo pa'y balayo, tayo nakagmulay di bangkagyo, tatabadong. Wala, sige lang, Dragaw. Si kamot ti agbangkag ita. Una, tapno makainan na kayo matan, tatabadong. Sa nabalay, ta sublatag tumalang inton makaapit ka itinatang. Kat manipod ita, ijaya kon ngagyan, tapno mataripatok dagiti mulak. Ay, una, Dragaw. Mayat na ita na panunot ma. Di kayag danag, umayak tulata dito balayo. Gumatangak iti abastoyo. Awan parikaw, iti dayta, Dragaw. Nagyamanak, tatabadong. Adda manen nakitak alimbabas itay bigat a drone, inteng. Di kaagdanag ta saan adito iti umayanda. Lumabas dalaan. Anya. Kas makita mo't. Iti sa bali a lugar, ti turong ti drone. Ay, madanaganak. Naimbag no awan mo't dito ti agmulmula. Tinasayaat. Mapanyo bagaan dagiti amin akalugaran tayaw. Ada mo tayo agmulmula dito iti marihuana. Anya ti ammom ngay. Uray no awan. Sakbayam abagaan ida. Nang rugi ka na nagmulay di bangkag, Dragaw. Wen, tatabadong. Pamrayak langan ti agdamag king ka, tamasadutak ang mapan di bangkag. Apay-pay lang amin na mapangka. Ket nabayagan na kabisadom ti bangkag mo. Kita lang mit no nya ti mula mi jay. Anya kumangay ti bibiyang mo kat inabangan na nga raw. Sa bagay mo kidiya. Sa nabali, sublatin yung tumot lang no makaapitak. Windragaw. Iso ako nak, dito'y arubayan ti asikaswan mi amulaan. Una, tanalawa mo ti arubayan nyo ditoy. Medyo nabayagin nga da dito'y dayjay Dragaw kagawad. Apay aya. Kanayon nga min ngagpailay. Ken madlaw ko nga do ti kwartana. Naimbag pa'y da ka ba dong tada bisita da abaknang. Ay anyan. Kunang amin ni Marituyang ket iso ka na ti makakaamo iti amin na pangkusina da. Ay nagsayatan no kasta kagawad. Iso apa nagkunak. Maikawan to lakit din ni Marituyang inton awanan ni Dragaw. Lakit di kagawad.
Madi talaga ti mapaspasamak iti sa bali alog lugar kagawad. Ay, wan nga road. Ano dagiti agtutubo nga mababusaw? Ano daddo makit awan sa balay nga kingapuanan? No di mo't lati kabagyan, wano kapamilyada. Wan nga road kapitan. Nakabutbutang itan ti mapaspasamak. Iti dakas na. Adun tagparparikot iti kasta ita. Kahit na kunada pa adakil ti pakain na igan da ita, iti panagaramat da iti drugs. Madadahal lang tinasaya at amasakbayan dagiti ubing tayo no kasta. Saan la dagiti agtutubaw? Uray dagiti lalakay. Babakit kahit mabalin ang madadal ti limbong ti panunot da no agaramat da. Rombang ko maaliklikan na ti agaramat ta. Amoda nga roda makadadaol. Una, iso nga anusan tayo ti agtitinulong amang bagbaga. Kadagiti amin nakakalugaran tayo. Gagayem tayo. Kasjay. Wan nga road. Ala, kasjay ti aramiden tayo. Kagawa. Pudnuti ko na ni Uncle Inday. Isu adi kay masaksaktan, kagawad. Kas lang amin maday no bagbaga am ti may sa atao. Adi matagar aramat. Nagadungamin ita ti bilang dagiti maabuso nga ubeng. Ken daduma pa'y akrimen na mapaspasamak iti daduma a lugar. Wan sa bagay. Rebeng tayo timang palagiplat ta kadagiti kakalugaran tayo makiidea. Una, tadi ti amaw. Uray awan kada tayo dito iti agmulmula wenno agar aramat. Nungay adda umay dito ataga sa bali a lugar nga gaways. Di tayo mungag paisaw. Isu nga awan kas iti agsakbay tayo laang. Parikot at talaga ti itdanday ta amula. Ngamno apay nga agmula dalat ta. Ti may sa arasaon, nangina ka nung amin ti bayad na. Ay, isumalagayam Nalaklakada ka nung abumaknang. Ngam ti di damaw, adumot at tao ti madadahil ti masakbayan na. Makitam ti makitkitak iti tangatang badaw. Ha? Anya dayjay? Drone samot dayjay. Ne. Agturong mo ijay bangkag ta. Kaya't asawon dayta. Adda kamang ti pulisya iti asidhag. Un siguro Ay agsagana kayo, pariba daw. Apa yun, paray? Di amaw. Natiliw da ni Dragaw, ta nagmula iti marihuana. Anya? Ijay bangkag may? Imposible mo dahi ta, paray. Ay kano pinarot dagiti pulis dagiti mula na iti bangkagyo ang marihuana. Ha? Ay, isulang Hapay nga itan nairaman kami, paray. Nagbatad akadwayo da dya abisita. Ay na, paray. Pudnaw, ngam saan may nga mo ang marihuana gayam ti imula na ijibangkag may. Anya? Ay na, apo aya. Ay, Agpakpakaasi kamay, kapitan. Tulungan na kami Itikas di nga inarami dyo, patulong kayo kanya. Ay, uray sa patamay. Awan amu may kapitan. Inusinti kamay. Uray ibagayo nga inusinti kayaw, tani bangkag yung mutin nakaimulaan ti marihuana, ay mayraman kaya matilew. Ay, kinapudno na. Pinaabangan mila ang kinidrago day chay. wan paray. Kat ipalawag yung to i-presento day ta. Kapitan. Kay no mapanagnakan nga awan amuyaw, saan kay amairaman? Ay, salbag ka, Dragaw. Hapay naramid mo kada kami daytay. Pakawanan da kuma, tatabadong. Ayawanan ka kay diti bain. Mabagkal ka, makita. Ne, sana. Matay kami lang, alalyain da ka. Di kaya danag. Tasan kayo may raman dito, tatabadong. Kasano masiguradom? Gaputa siya ka mismo timang ibaga. Ngawan amuyo iti amin. Ay, nakasta una yadanag ko ba daw? Ay, uray nga rod siyak to yan. Naimbaglakit din tasaan na tanga inraman ni Dragaw. Ay, rumbang na lang Tawang maamutay iti naramid na. Dandanitan maisagmak. Nangag ko pagmultain da ka no ni Dragaw iti milyones. Saan lang adayta? Maibalod kanupay iti ingganak inggana. Ay, kasi mo na dyan, Dragaw. Pinapudno na, Kapitan Inteng.
Agmay saklang iti biyag. Anya? Ubing akpay lang, iti naglibasak manipod bahay ampunan. Ah, Noan niya laditan, iti nagbibiyagak. Agingga, nagbaruak. ay Drago. Naumakit ka sa sad ko, kas marigrigat. Isuan na panunot ko ti agbali na drug dealer. Tapno darasa ko mabumaknang. Ah, Ngaman yan, takas to'y mat tinagbanagak. Drago. Agbabawi akman. Ngam naladahon ti amin, Kapitan Ninteng. Ala? Agan anos ka, Drago? Naimbag ta nakaawit kayo pa ay marituyang ken kabadong. Ay, un mo't amaray. Wen maray, tawan mo't amumi dita. Iton maminsan nagananad kayo nga main. Ay, amo nga glakaw ka nagmulagayam ti marihuana ni Drago, maray. Isumot lagayam ang ado ti kwartana. Iso asi ka ba daw? Di ka basta agyaw-awid iti sabali at tao. Namamok ni Drago, hindi nagtrabaho kami ijay syudad ti Manila. Anya nga ti trabahom ijay. Agaramid kami iti barikays. Hindi nagawid simurot mo tayo, tao may pumasyar. Ay, masurunak ang maasyanak iti dayjay a Drago. Ay, nasaya at met tanatiliw dagiti pulis. Mababayi nakid din gaputan nagdinamag itan nga dagayam nagmula iti marihuana dito'y ayan tayo. Ay, salbakid diti kastoy. Saan laeng metkit di adito barangay tayo tinakapasamakan ti kasta? Gapo, taadamet laeng agmulmula iti dadduma alug lugar. Maminsan kay basol mo ni pariba daw. Ha? Nagkunang nga gisangpot ngamin dito iti sa bali at tao, di naamam mo. Day tangarod kat. Naimbag ko Nuamam mo na naimbag jay tao. Babaen ka no kinidragaw. Natiliudan dagiti sa bali pa kakadwana iti agduduma a lugar ang kail. Nasaya at no kasta. Kaya ta sa hunda ita. Talaga nga adudang agmulmula ita. Ewan na. Isu masapol, naridam tayo, kung nasipot tayo. Nakabutbutang no madudang agmulmula. Day tati saan ko nga itulok mo ting kwarong. Ang kail. Di tayo itulok. Isu nga iti mabiit. Adan to maipatungpal nga information education campaign dito'y masakupan ti barangay Kabildatan. Saan gaya masinsinan ti matilaw paray? Naku namon paray. Nang runa, asan asinsinan, dagiti bilang dagiti agar aramat, nga agab abusaw, kun maab-abusaw, kuna ba? Podno dayta, Kapitan. Isu sakbay adumteng day ta kada tayaw. Ay, agtitinulong tayo Aywan, Kapitan. Agyaman nakakabsat. Kano da makita yaw, ibagayo. Kain, bantayan nyo anaimbag, dagiti sansani ko yaw. Ta mga no adaki diag mula ijay. Delikado ka saan, men. Anong nangyari? Sa nabali nga uray narigat ti panagbiag tayaw. Ngem ti bumak nang tayo nga adumot. Dagiti agab abusaw kun madadal ti masakbayan na nga ubing tayaw. Gapo iti panagaramat da iti marihuana. Ay maditikas jay. Diyo tari gagayan ti bumak ng adagos. Wano maadaan iti adu a kwarta. Pabain iti maiparit amula. Agpanunot tayo kit di iti nasayat. Kinagan anus tayo kuma. Anusan tayo tirigat. Ta mamatyak a bindisyonan tumit lang tinamarswa. Dagiti agara aramin iti naimbag. Agsipod tanuan niya ti inmulam. Isun tumit la ti apitan. Jak kayat maitulad kayaw ken ni Dragaw. Ay na, tatabadong. Saan ngamin abasta agtalikkalatan iti di mo unay am mo. Ala, Kapitan, ituloy mo abagbagaan dagiti kabarangaya. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng!
Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, di nakadiawisan arumwar. Adamot kwartam Papananta aya. Awan mutlat aramidan ta dito'y balay. Iso rumwar ta kumamay. Inta kumamot agpasyar, uray sagpaminsan laang. Ay, saanon? Masadutak. Ay, awan pa'y ganas mutken ka tao. Na, dito'y talagan balay at awan pa'y gastos. Ala, ingkakit aglutaon, taday, pangaldawan. Ha? Agluto ka no kayat mo? Dita ka man lagan. Ay, badang! Ingka agluto ta, mabisi na kaon. Ay, ayusan ba daw? Nagbangbanglo akaw. Kun adamot basit lipstick ko Tapno na pintasak mo Ayos day tanto yang. Intan. Wan ba daw? Agpasyar tamanin ita. San na balay? Tadamanin naglakwan ta itinatang amula ta. Wan oray saan unay anawadwad tinaglakwan ta. Ngum atlay sada. Kitwain. Iso nga aggagat talatang agmula. Bala, intangarudon ijay ilay. Taag-date tamot. Kitwain na. Kun intan tumakichinda. Gumatang ta itinaimas asidaan ba daw? Ay, papanan yung agasawa. Nakapulos kayo, mate. Uwin maray. Ing kami man ilay. In kami ag-date, maray. Ay, imbag man. Sana all. Apay, maray, saan kayo kading ag-date kin ni Kapitan? Ay, saan man. Kanayon kami nga ag-date. Aya, kasla di kay makitkit arumrumwar amapan ag-date. Uwin nga agpaiso maray. Saan nakansama nga ididate ni pare Inteng? Ha? Ako, ay saan man. Ag-date kami mo't Apay, da kayo lang ti kabaulan na ti ag-date aya. Bita kayo madlangan. Na. Imanaway. Na, masurun ni Maribanang. Umapal ngamin ka data. Ngamin, mapanta ag-date. Ay, kasta, apalan na tagayam ni Maribanang. Pagdaitan ti tricycle to yan. Para! Aglugan kamay! Angkay, limabas ni Antibanang dito'y parangan niyaw. Ngam pansin may, nakamisuot may. Ay, di mo italtalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Ingkay damagay, no apay nakamisuot. Ay, isikan ti mapan. Damagam no, apay. Papayasak ngay, si Kati Rumbang agdamag angkay. Sige, inakaon. Mga no siyak tigapuna nakamisuot ni Antay. Anya kumamati madinga naramid mo ngay. Kanayon kanto pa'y amang yung itinaimas asidaan mi. Malangaraw, ingkang kasarita ni Antibanang angkay. Amuam no apay nakamisuot. Tainak mo ito nagpasada. Hanang, apay anak kami suot ka aging gadito'y salas. Na ata inyad addam tinagmisuot. Na. Apay aya, anya ti rason nga agmismisuot ka. Taing panalpaak na tiri daw. Apay nga ta. Anya nga tatgapuna. Ay, marikwadang, imay ka dito inibanang. Wan, Kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Imay nalabi na yadan tay utang na amantika kan tinapa. Ay, kasta aya?
Apay ka, day. Ay, kwa, ay, agong ungot ka di ang naggapo dito. Saan, Maud? Naragsak mo tapi manaw. Agkat-katawa kami pa'y ngarod adwa. Idagis istorya kami. Na. Apay ngay nga rod asimbang pet ka nakabisuot. Akasla siyak pa yung tinakabasol kan kwa na. Idinto taawan mo't madinga inaramit ka. Day, apay ngay. Wano talaga akas dyan no bumakitan. Basta agong ungat nga ura awang gapuna. Adakid di magkasta, kapitan. Agung ungat nga oray awan gapona. Balalaang ati kasta. Kaya't mo asawan, balan ni Banang. Ay, awan kasta nga imbaga, kapitan. Ah. Ay, ang mga nuada sa bali ang makangag at idanon daday ta. Ha? Niya, no adaman nakangag kada kayo dita. Saan asyak tinagapuan day jaya sarita. Nga agbala ni Maribanang. No dikat ni kapitan. Tasapay ipigsambat. Imbis nga awan kumat makangag. Ay, kayat ko laog dag siguradaw. Nariga taon. Jak kayat ti makabasbasol, kapitan. Nakmadlangan. Ang gumata nga pa iti bangos. Ta ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Ay, ewan kapitan. Sige, mano akilo abangos ti gatangan. Si Kante arkilain may kwaraw. Tanay, ato ti karga may. Sige, tataba daw. Imbag man ta nagado ti ginatgatang niyaw. Papasto may akin ni Tuyang. Mayata. Ken imbag man ta kanayong kayo ngagkuyog nga agasawa ita. Ay katuwa na. May mayati kasta. Naragragsa. Kulik ka dyan, tataba daw. Iso nga itultuloy lang ti kasta nga aramidin nyo Iti kasta, naragsak kayo lata. Wan kwaraw, gusto ka. Malang araw, ikargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Wan kwaraw, sige. Madamdama pa'y, at dan ni Tuyang. Napanggimatang iti tinapay. Sige, ikargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. Ayaws! Bagay ko ka di da ito bestida a ginatang tabadang. Wan Tuyang, bagay mo launay. Ay na. Ay! Kuhulay asaul nga da sabong-sabong na. Kahit siya nga'y, bagay ko ka di mo da ito t-shirt ka. Wun badong, bagay mo launay da ita t-shirt mo. Ayos nga raw. Inton sumaranaw, pantalon may tigatangay. Katsak, skirt mo tigatangag. Ayos. Alang arod badong, o subuntan tibado ta nga impadas ta, taintag lutaw. Agtinulong tamanin nga glutaw. Katwun na, iti kasta, nadardaras amalpas. Sige nga raw, dinta naglutaw. Tapno makapangantan. Ne, damari tuyang kan pari badong ti adda iti paraangan da. Dituyak man pailaeng, tapaliiwak ida. Sana balay, tasaan da amadlaw nga addaak dito'y amang palpaliw kadakwada. Agsinsinubo da iti kankanen da. Naragsak da. Tuyang, agkanak. Ha? Shh! Di mo pigsaan. Basta agkanak. Apay, At namang palpaliw ka na ta. Ni Maribanang. ha? Hala, agkanak. Tapno makita na, aswit ta. Ha? Ay, ariglado ba dong? Ay! Aguray. Siyak may timangkis king katuyang. O sige ba dong, dito'y lips ko. Ha? Di ta lips mau. Ag lips to lips ta. Ay saan? Di ta pingping mo lang tagak. Na, apay asaan nga iti lips ko ngay. Di may mayat ko tapno makita ni Maribanang at talaga aswit ta. Alan, agkan na kun iti lips ko. Na, taipilit na. Banang, nagapuam. Ha? Ijay laeng. Ijay? Sa dino nga ijay? Ijay ayan tinaragsak nga agasawa.
Imbag da pa'y tanaragsak da. Ano ti bagbagap? Banang dungo. Ha! Di nakman awagan iti dungaw. Ta saan kamot anadungaw nga asawa? Ha? Ano ka di ayat ti kasuron ba? Imbag da pa'y takanayon da nga ag-date nga agasawa. Ha! Makapasuron! Tapi madawad. Ano nga tati mapaspasama ka ni ba na? Ay na. Ngay mas di kami kamarakuan niyang kay. 100% ada imasa. Italang nga umay ka makikapi dito yung balay ko ang kay. Apay, awan ka di kapiyaw. Kwa, ada. Imayak dito ayan mo, takim marumanan ni Anthem. Kasla kasurod na. Ito yan niya aga pa awang kay. Kuna naman nga, imbag pa'y kano dagijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga agasawa? Ay di na nga ron ibaga ti dakdak amatid na. Sapay masuron pa'y ngaraw. Amo kaon. Mga sino ti dakdak amatin ng agasawa. Dananatuyang kantata ba daw nga kay. Iso da? Apay naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdit. Unang kay. Kanayon da nga kuy-kuyaw, ngaging kay di bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya, di nasayaat. Kita apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na? No di kat si kangkay. Ha? Isak! Anjat basol ko ngay. Ay, talaga di ka makawawat. Na. Umapal niya ti kadakwata. Ngamin, di mo pa'y ma-date ni Anday. Anya? Abay, kano ay tinauding ang date mo ni Anday? Apay nasken pa'y data. Ayawan mo nang kay. Saan ka talaga makawawat? Na. I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagijay nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Nganda kayo kini Anday. Katsan? Ngamay, nakapoy ka hanggang. Na. Uray siyang close friend. No ada asawak. Ti kayat ko ket agdit kami uray sagpaminsan lang. Uray siyak mo't Kan kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower? Di uren niya, basta flower. Ay, kutuan Ngam, sa bagay. Saan mo't kit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga gap-apat yung agasawa. Ang numabalain nga aramidan, o di may mayat manain. Ngamain, at adda marik na dati panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang, no kumatadda asawak, di kanayon ko kumanga idait, kanayon ko ngay kan iti rigalaw. Ngam, awan mo nga raud. Dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin mo't lata, Anya nga iti amom no, madibilap ta. Sumay, sige man, intanto man nagdait. Siya konti taya, siya ti agastaos. Sige Ngam, tulungan ka iti gastos, close friend. Ngamain, adamat kwarta. Alangan asikalaang ti gastos. An-anok nga iti kwarta, no saan ko agastusan. Alang around, inton bigat, intanto matagday. Maribanang! Dumagas ka pa! Apay ka day, Maray. Dumagas ka pa'y mo't taag merienda tapay. Ha? Ay katwan Ay gayam, 5 basak itay ijay laundry shop ni Violet. Ur-urayon na ni Kwarog, agdik da kanaw. Ha? Adda nga tan nagkinaawatan da, tagdik da mutang. Ay, adda siguro Di nasaya at nukasta. Ay, uray da kami kinibadong kaw. In kamin to agdate inton bigat. Agpasyar kami manun. Ay, nagmayat. Nah. Simple lang tibiyag mi kinibadong.
Ngam agdate kami latamot Ha? Da kayo nga ay kini kapitan, kaano kayo mo't nga agdate? Jak pa'y nadamdamag anapan kayo nagdate. Apay, dakas no saan kami nga agdate? Saan mo't kit day, Maray? Ngamda kami ngamin kinibadong, naragsak kami no kasta nga agdate kami. Kasla kami baraw ken balasang sika. Umubing tirik namay. Anya? Won, Maray. Umir iraw ti panagayat mi iti tunggal maysa. Tanaragsak kamay. Ha? Adula amin nga ibagbagam. Inak manlangan. Ay, labsan kan dito paraangan yo. Napanag. Ay, oy Maribanang! Agsubli ka tag merienda tapay! Maray! Di na kun ingkan ka no. Kamot i-date niyan tibahan ng anggal. Tapno makaaliwaksay kayo, mate. Kitahan na kami kini Violet. Napan kami nag-date. Napan kami nagpag na parkay. Nag-holding hands kami, bay. Nangan kami pa iti restaurant. Kit, Uray saan kami nga gayan ayat, ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma, no talaga nga agayan ayat kami. kit armam nga minin Dumteng tawang gail. Ang manggal, ingka ngamin idik ni Antay, tapno sahanin nga agmismiso out. Ay, sige man. Awisak man ni Banang taag date kami. Alan abanag. Agsukat kan ta nakapalis ka. Nagbangbag luwak pa yan. Papananta aya. Intamat ag date. Intaman ijay ili. Takayat ka. Ti agpagnapag na ijay. Ha? Alan, ingka agpilisan. Ta inta ag date. Sige ba nang tunghaw? Manganta. Nabisinan tangamin ang nagapo ijay park anagnag na. Wen inteng. Naka-holding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na, palagip ko lakit nga rutin na palabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk ti dakil abato ijay karayan. Malagip mo gayam dayday? Uwan pa nang tunga. Ay na, naragsak gayam no agdita sag paminsan. Ay, wen inteng. Kinapudno na. Apapalak da pari badong kan marituyang. Ngamen, naragsak da nga agkuykuyog. Kanayon da nga agdate. Akasla papaapalan dak. Iso ka di akanayon ka anak kami suot? Wen. Ala. May amba ng tungaw. Tunggal maalak ti honoraryum ka. Agdate taman. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Ngaman. Naragsak ta. Ay, wen inteng. Kayat ko day tanga imbagam. I love you, inteng. I love you, mate. Banang dunga. Ay, kasta kapitan. Agdate kayo mat kininanabanang. Taparte mat laang tibiyang ti agasawa day ka. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablawan ni Antinati Yadaw Constantino Sullivan. Tita Lasam Cagayan. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Bugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit.
Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas ka, Ding. Thank you, Manong Kwarog. Anya, iti sapsapulam iti may isang lalaki. Siyempre. Jay, ano ti kwarta na? Kan dakkel, ti balay na. Kanagdapay lugan na, kasday. JL? Apay nga umisam ka. Gaputadamin kanya kasapsapulam iti may isang lalaki, Ding. Talaga? Ada elf mo? Saan lang nga, elf? Andapay kutsik, Andapay nalawa arantsaw, kan ada rest house kaw. Ay, baklang kagaya, Manong Kwarog. Saan mo tunay? Sumbatan na ko na, Ding. Tagasawatan, ading lilay. Sige, panunutat pa'y anayin ba? Oh, sige. Agurayak, mate, aday. Ano yun lang ko ito, ngay bagbagam ka nililay, Kwarab. Tagaray, tataba daw. Impakat mo man hintikin na lastog mo, Aramidak lang tiyamok apamuspusan, tataba daw. Ay na, tilar aramidam dito'y Kwarab. Sa nabali, Tas anak mo't ataga dito'y alugar. Kasi ano, no, danto kalugaram amang ibaga, kinilili itipod na. Awan, malaksid lang, ano ibagam. Pamarayak kumangay amang ibaga. Diyak magkayat agurain na ka. Sila kuya ko ni paribadong timay sa elf nga patatas. Unang kail, at da kanya kami nabayad na. Nasayaat. Ada pagbayad ko iti tangdan nyo ko ni paribadong. Ang kail, mabalin ka diya buludak ti kutsiyaw. Papanap aya. Anda lang papanak. Isublik tumot lang nga dagos kada kayaw. Sige, bulog dun. Gimday. Agad anad ka. Ay, arigla to ang kang. Naalayaw, titangdan nyo kin ni Kwarog ba daw? Why? Atoy, makamukan to na gumatang iti bagas. Nasayaat nga raw. No awan to teramida, umay ka, tatulungan na kami ngagmula. Anya kano aya ti sumaruno nga imulayo iti garden da kapitan. Tarong, Anya, iso, mati ko na ni parinteng. mala, takitaak to no makawayaak. Umayak to mo makitangdan. Ay kat remedium busy nga may, ni Kwaraw. Anya ngamin ti dadto maapakakumikuma ni Kwaraw kabadong. Ugalit ti may sa abaro, amaray. Kahit mapanmut agarem, No kasta, adda balasang nga arar mo na. Ay, jak amaw kini Kwaraw. Ay, mayat mo't tapno makasawa. Tadiket agmay-may sa di tabalay na. Sukatan na kanaw, ti balay na iti mansyawn. Ay, imbaga na da ita. Kung kuna mo lang, amaray. Ay, si kakit di mo't kabadong kunaklaka no pudnaw. Kaya manak sa pinatgam ti awis ko nga umay di tawi lilay. Special day to in order mo, amakan. Kaya't ko. Di kagdanag. Tasyak ti makamu iti amin. Basta di ko na ka. Nga niya. Asumbatan na ka. Madamag ko man laang. Nangalaam ka di iti inggatang mo iti elf, kotse, kan kasanomot anaadaan ka iti mansyon. Ay, akwaday. Kastoy na ita. Dumungag ka ta istorya. Amangan mo't no kompormi la di tanti pangipipanan ni Kwarog iti kotse. Saan mo't siguro banang? Ang apay ngay, tanakabaybayag iti napanan na, inteng. Diyak amo Ay, madanaga naklakit nga rudan. Amangan mo't no anyan tinapasamak na. No muna tadyak makontak ti cellphone na. An atindad. Ay,
Wen gayam inteng. Mangrugen nga agmula da pari badong kan marituyang. Ay nasayat may tada ni Marituyang akadwa na nga agmula. Ay, wen kat kasjamot nga rod ni Kwarog, tila papanan na. Mas tawak nga ron. Tasan nga agtal na dito yung kabildatan. Mayor ngamin ni Father ka, ulilay. Mayor, ay, sumat lagayam. Kan, nagmayor mo't lang dahil di apong ko alakay. Uy, talaga? Kat, siyempre, nagmaymay sa nga anak. O di, idiawanan dagiti dadakil ka. Automatic. Siya amin ang tinagtawid iti sa nikwada. Ay, talaga? Iso nga klo naman ti panagayat ko wadeng. Di kanto pulo sa grigat iti denak. Ha? Agbalin ka nga. Sitting pretty. Ije kalatan unag ti mansyon kao. Kan ado ti katulong mau. Anya? Apay nga itakala sumangpot Kwaraw. At tigam ti susay. Eh. Kung naman, traffic ije ilay. Napanam aya. Ay, ije lang ilay ang kail. Ay, agsagana kanta ang katulungan ni Pare Badong agmula. Unang kail. Agpasada kanto iti tricycle no malpas ti mulayaw. Ariglata ang kail. Nagkapukan sa amot manan ni Jan nililay, Kwarag. Ay, bilibak ka na kayo tata ba daw? Amuyaw. Ay na, Kwarag. Tulungan takiday ni Uncle Mau nga inteng agmula. Tata ba daw? Iso pa mabingay ta. Bayam na talilay. Sikamot tata ba daw? Kasla di mo mat napadasan tinagbaraw. Ay na, saan man Kwarag. Sayang lang ti kwartam nga ibusan para itiday siya alilay. Pagkukwartaan na ka lang na jay. Paimutan na ko na yun dahi ta. Sana pudno dahi ta. Na, Di nakupayan. Tanapudno akin ni ading lilay. napudno ayamit ti kasta. Nga nalaing ka nga agbulbulas taw. Anya? Pangipanam aya iti kwartam Kwaraw. Ha? Barban sa di kalapaw mo, di mo pa'y tarim din. Kung namin ang kail. Ay, agpuno ka. Bangus-usaram iti kwartam. Ni Uncle Mike. Tarimaan to ka diti balay ka. Kwarag! Na, Kwarag! Anta ni tata ba daw ang kail? andan sa napatag nga ibaganakan ka. Adak di tao, itata ba daw? At nabisitam. Asinaw? Nililay. Ha? Isudan na kita sumarsaron no kanya. Apay nga ay. Apay nga inturong mo ita di tao. Pangasyo tata ba daw? Pagsublian nyo ita. Apay, di mo kayat. Gaputan nagbulbulas tug kalaang kadakwada. Ay, anya iti aramidang. Aglamangak sa langain. Sinabatay ni pare inteng ida. Ay, hindi yung pagbagangatak di tao yung tata ba daw? Ay naamutan na. Ha? Taimbaga ako na dito iti balay mau. Anya? Ay, amom ni Kwarog kaadakak, balasan ko. Wan, kapitan. Dito'y gayam ti barangay kabildatan nga ayan na. Un, ket isuday jay ti balay na. Adda ka di dita balay na? Ada. Ay, un gayam. Anya ti gagarayo ko na balasan ka. Nagpakadwa ti kasinsin ko nga umay ditoy. Ay, anya nga ti aramidan ti kasinsin mo dita. Agsensos ka no kadag iti babalay diti barangay kabildatan. Saan da ka di nga impakam mo? Ay, un, malagip ko. Iso dagayam dagiti kunada nga umay dito barangay bay. Nalipatak. Asino dagi jay limabas dito, marikuanang. Nagapo da iji barangay hall. Awan ka no ni Kapitan Ijay. At damot jay sekretary ni Kapitan Ijay. Iwan, iso tinangasikasaw. Umayda ka no mangipatungpal iti sensos. Ay, umay damanen ag-interview dagita. Damaganda numano ti addataraken wunnuan niya. Saan? Jemay sa amamuna ka no ni Kwarog. Iso ngay may ditaw. Anya? Huh?
So pa yan, babae, ti umay pumasyar, iti lalakay. Ay, ado ti kasta itan, Marituyang. Saanan akas iday? Sa bagay, nagbaliwon ti panawon ita maray. Ay, di mo ida ilamagan, kwarang. Kwame. Sang mo ida? Umadalag sinsos dito balay mo? Ha? Saan damat nga agsida iti tao, tapno ilamagam? Kwame. Abay ngay. Ang damot ni Lili di tao Amamom? Amamok Ay, Ni Lili day ta. Iso mabay na kang kail. Iso aglam-lamangak. apay nga aglamang ka ngay lukaw. Sang wumkit di ida. Dayta ka didi ko nam amansyon mo, manong kwaron. Kwa. Kastoy nga minadeng. Nagalaslastog ka. Naimbag ta kimuyog ak iti kasinsin ko nga umay aksensos dito ay. Kat naamwa ka saan gayam apod no amansyon ti balay mo. Kwa minadeng. Ay, masurunak. Ha, ngam, kasla makakatawa akin ka manong kwarog. Makapasuron. Sorry talaga, ading Lilay. Palawagak pa ikon ka, Lilay. Ay, adaywan nakman. I don't care. Ha, ditakan. Lilay, don't leave me. Mansyon ka, no? Katawan ako ni ating balasang. Ala, bayamon ko raw. Kurak no ayatan nak ni Lilay. Ure mamuan na tipod now. Anak ko rapayak lang. Gamsan mo't gayam. Kunak to mga mingging ka. Magkukwartaan na kalaing. Tataba daw. Sa dino ti papadam ko, Rob, inalam mo iday tatalitinwang. Inak lang nga nagbitin ni Jay kabagiran. Ha? Tapno malpasan ti amin. Ay! Yan. Sige na ko nang kail. May dakto biro ka na. Ay, loko ka. Papan kagpakamatay di bakar sa kagpabiraw. Babay na kiti ustaw. Babay na ko ray ti bagay. Ay, loko. Ay. Agpakamatay ka. Kapulag iti babae. Ay. Ore ko manunubyam di tao, saan mo? Ay, kursunada kami da dyan liliang kail. Ay! Mabalin ka ding itulod na kami iti barangay yo, kabildatan. Ha? Lilay? Adda ka dito terminal may? Wan, manong kwarog. Naikamang akmatlaang iti lugar yo, kabildatan. Anya, sino tinakiasawaam? Ni Sandro, tingay anak damang Juan. Ha? Ay, wine. Si kagayam ti inasawa na, Lilay. Juan, ala, pasensyakan kanya ka. Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa. Sayang. Si kakumatigayat kong asawaan, Lilay. Ngam, saan na mabalin? Ngamin, adamot ka nasawa. Sige. Diyak mo't mabalin nga ipilit ti bagikan ka, Lilay. Kinapudno na. Diyak nam namaan, ama ikamangak dito'y lugar yo. Ay, nakiasawa gaya man ni Lilay. Da kami kuma. Ay, Uston, di ka lang mapait. Kandan asawa dyan tao. Ay, basol mo Ay, dagko na nga main. Pangkakaaglas-lastog ditan. Kanya nga ita. Babawi ka. Oh, Ay, bagakla ko mga minang tipod na. inton maminsan, no agaram ka. Di ibagam ton tipod no akasasad mo iti biyag. Unang kail. Makita ti inaramid mo. Nga po iti ibagam ka ni Lili. Wala na namon na. Kanya nga tinapasama. Saan na maulit ang kail? Ay rumbang lang. Saan nga min anasay atay ta? Ay agbaliw kan. Tapno di ka mangibabain. Unang kail. Ay na, kwarog. Pudno launay ti kinunan ni uncle mo. No agaram ka, ipagam ti pudno akasasaad mo iti biyag.
iti kasta, awan to ti mabalin, apakay babay nam, iti uti na. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdingay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, anyat ibagam ko raw. Umay ko kumabuludan ti balito kasing-sing niya, wanggay. Anya? Inaladak namin nga ninong iti kasar. Kat masapol nga, garamat ka iti balito kasing say. Sige, matananggal. Sige. Agyaman na kang gail. Tataba daw, mabalin ka da buludak di sapatos yu alalat. Ha? Kasapulak nga main, tadyak pa'y nakagatang. Ay, katuwin na ko, Arab. Ay nagyaman nagtataba daw, at damot langan usaray. Sa dino ti mapan mo pagpasyaran ay ah. Ay, dumarayak iti kasar, tataba daw. Una yung dadya ako araw na naghilig nga agbulod iti usar. Awandakas na pare, no laki day, tada mabulod na. Una nga mga babaen. Awan pagbainan na pare, tasan na mo atakawan, buludin na may. Uray ko mano, importante la unay. Saan mo't? Malabayam ka din pare. Ah, Tinaskay ni Sublina, ti binulod na. una. At tapay kayam nalipatak ang gail. Anya manan? Buludak kumapay ti barong Tagalog niyaw. At ka day? Adamit. No kaya't mo payakit. Uray ti pantalon. Ha? Ay, sige man nga rod ang gail. Ang mo, labam malpas nga usaram sa mo isublay. Siya, urang gail. Day talaga hayam. Kain alwadam ti balitok kasing-sing. Ang mga numapukaw. Hindi ka hagdanag ang gail. Alwadak ti binulod kaw. Agkaralabas kamot dito, ikwarog. Papanam ka di aya? Ay, bisiak namin nga bulbulod iti usaray. Aya, Wine. Awan lati mabalin apang lalaki abag mo di tatabuludak ko ma. ay awan. Ay, pagbuludak nga ta iti bagaya. Manulang matibayad na dayta, di ka pa'y lagumatang. Sa nabali na nakwanang. Tadamot pagbuludak ka sa balay. Naa, Mabalin ka di abuludak tay nakita ka bakpak yu di na minsan na natuyang. Anya, buludom jay bakpak ko, kwaraw. Wan ko mga raud. No ipabulod yu ah. Ay, sus ka mo. Baglaang di ka pa'y makagatang ay. Apay-pay lang nga gumatang ha. Kat no damot mabulawd. Anya, ay sa bagay. Gusto ka mo kidi, kwaraw. At ka sa radarayak. Iso ti isagsaganaak. Kasta ka day. Malang nga raw. Tainak alaan ti bakpak ka. Ay, thank you very much, nanatuyang. Nay, ada kamot gayam ditoy, Inteng. Ugasak anala ang tilugan. Ta usaran mi arumwar. Sa dino, Sa dino pa'y. Iti lugar ti kaanakan ni Kwaro ka. aywan. Itagayam nga aldaw ti pakaangayan ti kasar. Talo tayo kumaamapan. Angam ko naman adi ka umay. Ay, talaga asaan. Taawan agbati dito'y balay nga agpakan iti baboy. Sa bagay kit dia. Nagkuyog gayam da pare inting kan kwarog adim maray iti kasar maray. Wen, pari badong. Laimbag pa'y ni kwarog ta kinaya daan ninong.
Ha? Ni pare Inteng, maray. Ay, kaanakan ni Kwarog iti mother side dayjay, pare badong. Aya, unak no father side. Ay saan, pare? Isumulagayam Bili bakmay, yun ni Kwaraw. Mayat na itabarong mo Bagay mo kwaraw. Ket mo sang kakita dakdag iti babayang Kyle. Us! Aho? At dabay na amok iti Ay, nagpinta sa malasang. Anya? Panagkunat, dayjaya Dayjayan ti sapsapulag ang Kyle. Magano patingga kala iti arim mata. Ha? Ay, sanang Kyle. Mariknak ket isu dayjayan at talaga ti armal. Day tamanen motorsiklaw tin intunaram nga agmalmalam ba daw? Ay, unay ka na Di mo ka di pagimunan da ito'y motor ka. Ha? Sanak nga gimon. Just kikakit day. Na, Nasapaak itay bigat arimwar. Aging gaita, motor tin intunaram. ay na, amangan no anya man ang titurungan da ito'y asaritaan to yang. Rumuara kag. Anya, papanam. Rumuarak pa'y, agsubliak ton, into madamdama. Na, Inserak mo matan dito'y sango ti istante day ta motor mo ka ba daw? Sa nabalay ta ka barbaro pa'y da ito'y. Kanalinay, maray. Ay uray pay, saan arumba nga idanon mo iti sangaw? Ay, irwar mo. Anya, mutin ni Mari Juanang aya. Amin nga umay gumatang kanya, di tarwar nga agpark. Aya, Kas mulay paspasikap day ta motor mo no kasta. ay saan mo tamarik? Anya nga mitigataangam ta arumwar kan. Siguro ka agdardaras ka mal. Ay saan? Umaya lang agistambay dito'y tersina ma. Numabalay. Bawal ti umayla ang agistambay ditaw. Anya. adda kayo magaya man Kwaraw. Nagsubli ka mo't adagaws. Inusar mi ti kabarbaro alugan yang kalinteng na natuyang. Ay, isumalagayam Kasla nabibiit kayo ang nagsubli dito'y kabildatan. Umay ko isubli ti binulot ko kada kayo abakpak. Kasta ka day, Kwaraw. Agyaman akunay kada kayo na natuyang. Sigay, awan anyaman na. Muting arudan, tauray siya kung timang laba. Ay, agyaman akmanay na natuyang. Angay, buludak man biit tilugan niyaw. Pangusarap ko ma. Inakpasyaran ni Jeannie di lugar da. Mama, hindi na pangkadimar ay nanganak iti kasal. Kasta nga rudang Kyle. Apay, masapol nga garamat ka iti lugan. Ha? Sa nabalik ko puno alugan mo, taiso. Ay, sige mo tanang Kyle. Sakti makamo iti panggasulinak. Di ka pa'y laglugan iti jeep, ta siksikamot lang. Pangasyo ka di mo tanang Kyle. Malala. Ang magan-anad ka, iti panagmanihaw. Ariglata, wang Kyle. Impabulod mo ka ni Kwarog jay lugan. Papilit ng tumod ngamin, iso apinatgak ti lukaw. Di nansa pa insubli ti balitok asingsing mo. Uray ti stil to nga sapatos ni Paribadong ko, di na pa insubli. Ay una yun ni Kwarog. Tamahilig iti bulod-bulod. Mas daawak nga raw, ta saan agumatang iti bukod na nga usar. Hay, Ngarod adamot kwarta na, taagpaspasada ket ngarod. ay day taman agbulbulo dan iti gamit ti sabalit ti amuna. Ay ket mayat siguro ti kasjay inteng. Awan paggastusan. Niya amayat, dilakit mabainan akanayon abu manulaw. Nay, si kagayam day tamanong Kwarog. Siyak nagpay sa ujinay. Mabalin ka diti umay pumasyar. Mabalin matmanong. Ala, dumanon ka iti kalapaw me. Agyaman na Ginay. Naimbag ka pa'y, tadagayam lugan niyo. Da kami katawan. Sana napatid kanyak no awan lugan yaw. Wenno kalapaw lang ti malayaw. Pasensya ka na talaga. Nanumula ang ti adda ka sa saad mi iti biyag. Uray, tasan mo't aday ti umay ko pasyaran. No di kat si ka, Jenny.
jay kaday, ti ko na mga agnagan ni ti kwalog. O, napong. Apay ka di. Hay, jak kayat day jay akwalog apalakin ka. Anya? Gaputakal kalapaw lang ti pagtangan tayo. Mangyag iti kotse. Ay, apong. Lastugkit di day tangaw may agalam kan ka Ha? Liklikam day jay akwalog. Naligat ti mailaw anapok. Uwan, apong. Nya Kwarog, buludan ti motorsiklaw. Kasta ko mga raw, tataba daw. Ura ata yung sublik mo ti sapatos niya, oh. Papanam nga minaya, takasapulam ti motor. Inak manan pasyaran ati kursonada kabalasang. Hala, saya atim nga ron. Parang nung makasawa ka mo tayo. Di mo't ngaminan pabulod niya ang kalinting tilugan na. Di kagdanag, ipabulod ko king ka, ti motor ko. Ay na, agyaman na, tataba daw. Lading itok manong kwarog. Ngam, awan pa iti panunod ko ti ayat-ayat. Ha? Kaya't mo asawan. Ewan manong kwarog. Mangkita ka langan iti sabali nga ayatom. Ang ginay. No, ay ayatin nakmatlaang. Palubusan na kuma iti kayat ko. Sige, saan ka pilitan? No di nakayat. Ay, agyaman na, tamaawatam. Ang ginay. Agur urayak latakin ka. Barang agbaliw to ti panunot mo. Ni Kwarog, nakadungpar itilugan. Anya? Ay, binulod na kano jay motor ni Pari Badong. Sa dinong ti ayanda. Ijay kalsada nga agturong dito barangay Kabildatan. Ay, sige, ta inakdagasan di pare badong, taing kamay. Ay, ion mo nga minti silpon mo. Tapno maawat mo adagos ti awag daken ka. Ay, uwan kagpaiso. Ay, mabit lang, ta ilukat ko akastoy. Kanya nga mintinar aramid magkwaraw. Pasensya kayo lang kuman, tataba daw. Iti ko nadakit dua kayo kanong agbayad iti multa. Anya, ay ni Kwarog Ay so mo tinakadong barbaray. Ay, pudno, impabulod mo ngamin kan natin motor, mau. Anya, ay just kika kay ni Kwarog. Tulungan na kami kuma, ang kalinteng. Ay, noon niya katinaknakan mo, ta umagaw ka pa ilaang mo't itilin niya. Kaya't kunti makasangpot adagaos, nabastedak ngamin ang kal. Kantay balitok asing-sing abinulod mo, mapukpukaw. Kumusta tinapanan niyaw ba daw? Ay, napasubo akad. Agraman ti motor ko. Ha? Dua kamay kin ni Kwarog ngagbayad iti multa. Ay kat kapilitan na kasta Taimpabulod mo nga main. Imutang agpay kay din kin ni parenting iti kwarta. Anya? Ti kunak ni Kwarog lang tagmulta. Ngam ko na ni parenting, kat dua kami kanaw. Ay surun ka. Ay kat ano Una ni Uncle Mau, adwata ngagbayad iti multa, Kwarog. Tataba daw. No, dana ka Mau. Uray si ka amin, ti makamaw iti multam. Anya? Panunutam no di mo binulod ti motor ka. Diyak ko maimpabulad. Iso ang maudi tayo tuyan, Kwarog. Di mo mabuludan ti motor ka. Hindi kagda nagtataba daw. Sa amin ti makamu iti multak. Ano sa tawan kwartak. Nagkuna nga may. Saan na rason, ti pan nakabastid, ma'am. Nabastridak lang aruday. Nagbayadak pa iti multa. Anya? Nagsakit, out launay. At 30 utang ko king kaparay. Bayada ka. Ay, agyaman nak. Nagbaliw ti panunot mo, tataba daw. Tapno saan nga isupay abayadan ni Kwarog? Sorry, Kwarog. Nakunak lang na jay. Gaputan na sakit, tinakam ka. Agyaman kami aparay. Ay, awan na nyaman na paray.